Kiyib olinglar. Troyka, dvoyka, hammasi bor mana. Bular troykalar. Bizda to'ylar ko'p. Bizda to'ylarga boramiz, marosimlarga boramiz. Shuning uchun именно Manasni chaqirganim. Qaranglar do'stlar, shundan qarasangizdar, 10 ming, 12 ming bo'lib o'tgan kostyumlar hozirgi uchurda do'stlar 3,5 mingdan bo'lib qolib turibdi to'g'anlar. So'ng yer qaptim do'stlar sizlarga. To'yga kiyib borsangizlar bo'ladi. Либо каждый день кийгенде эле жакшы машина экен. Азыр учурашып калып бизди көрчүлөрмүз. Assalomu alaykum. To'g'anlar, bu yerda 15 ming штуктай kostyum, klassический жана полу klassik deb qo'yiladi, zaka. Sport klassik. Sport klassik deb qo'yiladi shunday да. Pijamalar, pijaktар бар экен to'g'anlar, ошондой эле. Выбор аябай көп. Мыналарды дейт тугандар, Азака канчадан сатып алып дедиңиз? Уна 12 миңден мына ценниктери да турат десеңиз, 12 миңден турат тугандар ценниктери. Буларды азыр болгону 3,5 миңден сатып атат достор. Мынакей 3,5 миңден 4,5 миңге чейин выбор өтө көп. Бул каяктыкы ошондо Азака? Bu O'zbekistonda tikilgan. Так. Material полностью Tursiyadan keladi. Материал турецкий, а? Турецкий материал. Турецкий. Жакшы. Выборга мына тугандар размерлер любой бар. 3,5 миңден достор, 3,5 миңден мынакей көрүп 4,5 миңге чейин максимум болот тугандар. Любой размерлер. Мен адрестерди жана номер телефондорду калтырамын. Өзүм дагы мына буйрсаңыз бир экөөнү кийип кетем тугандар. Ошондой эле бул жерде обувьтар дагы бар. Көрсөңүздөр болот. Болгону 2 миңден на выбор. Бул жерде жок тугандар. 3 миң, 5 миңдикче на выбор акция 50% акция кылуу тугандар. Выбор өтө көп экен на самом деле мына 2 миң рубльдан тугандар. Мен ойлойм таза сонун баш обувьтар бар. Размерлер, конечно, болот тугандар. Номер телефондорду калтырамын. Максимально репост кылып, лайктан басып, поделиться кылып коюңуз. Азака айта турасыздар. Aytadigan so'zlar, bu aksiyani именно Manasni chaqirganim, bir narsani unutmanglar. Manasni chaqirganim bizda to'ylar ko'p. Bizda to'ylarga boramiz, marosimlarga boramiz. Shuning uchun именно Manasni chaqirganim ilindim. Mol kostyumlar o'zimiz hamla vaqti bo'lganda себестоимость 6 ming, 7 mingga kiyib jurganmiz. Hozir 3,5 ming bo'lyapti. 3,5 mingga o'zimni tug'ganlarimga ilindim. Kelib olib baribir to'y qilasizlar. Жакшы. Kiyib olinglar. Troyka, dvoyka, hammasi bor mana. Bular troykalar. Тройкалар болот. Полный troyka, 3 anaqasi bilan. Dvoykalar bor, zimniy variantlar bor. Issiq mana men o'zimda kiyam shirstinoy. Mana Manasdagi sport deb qo'yadi. Buni krossovkalar bilan kiysalar ham bo'ladi. Эми шымыны кийген жокмун тугандар? Шымы дагы бар экен, на самом деле мынакей. Выбор аябай көп. Азака келе бересиздер тугандар, өзүнүн Жалауаттан болот экен. Жалауаттан кайерден болсо ака? Кожадан. Жалауат сыйла азыр ака. Айтпай эле коеюн. Тугандар ушундай максимально репост кылып коесуздар. Салам алейкум. Тугандар, анан кийин оптовиктор болсо, көбүрөөк алам десеңиздер, могул жакта толтура экен, эми 15 миң штуктай бар достор. Келсеңиздер, совсем башкача баа болот. 3,5 миңден эмес, эми оптовиктер өзүрү билет кантип содалашып алышты. Ошондой экен, түшүп бересиздер да. Жакшы кылып түшүп берет экен. Ассаламу алейкум тугандар, метро Люблино